Sesifike eqathatha eKrugerstop eKagiso Hostela kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda kuseyilo lonke igoli nje wanilibona leli siseyimayini ke lapha bona ukuthi zikhona kodwa manje umbuzo engiyibuza wona angazi noma lezi imayini lezi zisasebenza yini noma mhlambe kuyazanyazanya wakhona abantu engibabonile la ngaphakathi bathe bona bangozamazama angazi ukuthi kuzanywani lapha imayini kodwa ke sizongena ngaphakathi hostela sibuka ukuthi izinto zakhona zenzeka kanjani. Ngivakashile ke lapha kulezi zindlu lezi ezinhle kakhulu kodwa ngiyabona insizwa ngathi iphethe isiginci ngapha ngicabanga ukuyivakashela ngingizwe ukuthi kahle kahle ziphethe lephu uqo ngingilala ingane sanibona ingane wethu yebo ubani ushaya isiginci la oh hayi mina wena futhi yebo awudlala kancane ngizwe futhi ukuthi khamba kanjani Izingomeni mnandi kakhulu ingoma isihloko sengoma ithini mangilele kuwedala mangilele kuwedala angeze mnandi kakhulu bese niyile studio mhlawumbe nayi record mhlawumbe into efana nalezo hayi yamastering besingakayi kanje ngase studio kodwa bekuyisifiso khona lokho kuni studio ukuthi ngathi singagcina singena kodwa senire manje nje kusasa siye studio ngavele siye phakathi studio ngaloko nayi sikhona istudio sikhona la eKagiso noma mhlambe kumele nize nihambe niyokoGoli mhlambe ko downtown sikhona istudio sikhona enisazeni ishow ngaso ukuthi mangabe nirecordele istudio lesi ngenza into enzakalayo around la eKagiso ngathi asikho istudio mhlambe esingaze senze ukuthi gcine kufika kuleya ndawo lesifuna ukufika kiyo yebo hayi ngamibela ngiqamba manga singaze siye ngakhona ngakoGoli imanager nayo mhlambe imanager umsebenzi wenu noma kumele kuphinde kube yini manager umsebenzi wenu phinde nipromote futhi yebo hayi kukanjalo kodwa khona bekungayisifiso mhlambe nasinganayo ukuthi kanje besingakamtholi umuntu ngamtholi umuntu bengasimela mabe senengoma engaka nje manje kanje ngealbum ngingasho ukuthi ikhona ngoba ingoma zona siya practice siyaqamba impela nje ziningi sikhona into eshoda nje ukuthi ni studio yo record into eshoda ku studio angaze na recorder phambilini ayasikazi yiphi imizameni izama mhlambe ukuthi ngicela senifinyelele studio kuphuma imicu efana nela ngoba le imicu emihle kakhulu lo muntu nje ngiqeda ukudlala manje imnandi kakhulu le ngoma and sengithandazela ukuthi bengayitshontshe njengoba phela ke yawazani bayatshontsha njengoba nazi ukuthi mhlawumbe ama-artist amaningi mhlawumbe afana noMthandeni uMthandeni uqala mhlawumbe ukuduma ehlala ngaphakathi emahostela
sengifuna ukubuza kini-ke njengabaculi abasebasha abasafufusa into yabo ukuthi kunzima kangakanani ukuthi uhlale ngaphakathi ehostela ube umculi kaMaskandi. Yiziphi iy'ngqinamba mhlawumbe nihlangabezana nazo njengabaculi abasaqala phansi? Ngingathi kanjengey'ngqinamba esihlangana nazo khona nogcindazelo khona lapho. Ngoba njengoba sabantu sihlala la ngaphakathi ehostela, kunzima kakhulu ukuthi mhlambe ngike ngihambe mhlambe ngishaya isiginci kanjena njengami nje. Ngiyahamba ngidlala isiginci, kuthiwa mhlambe bayasha abantu ukuthi hayi mfowethu, hayi uyadlala isiginci, kodwa uxhaso lungabibikho. Uxhaso lungabibikho. Yebo. Akwenzeki mhlawumbe kube nemncintiswano mhlawumbe ama-competition ayenziwayo la ngaphakathi kuthi kubizwe nje abantu abanobuciko obuthizeni beperform bese kukhethwa mhlawumbe owinayo? Akwenzeki lokho? Hayi, akwenzeki. Kumele nize niphume Kumele kuze kuphume niyeGoli niyorekhoda khona nakhona phinde nimakethe umsebenzi wenu. Yebo. Ukungenza izinto zibe lula ngeke sekutheni mhlawumbe nangakhona umuntu ongasimele ehambe phambili kulento yethu. Yebo, mhlawumbe kube nomuntu nje osibolayo ukuthi hey akube kanjena-ke manje-ke khona sizokwazi ukuthi umculo wethu ukwazi ukuqhagamseleka phambili. Sesingenile ngaphakathi ehostela sabona ukuthi kunehostela endala kunehostela entsha. Khona ihostela engichaze kakhulu bengayitshela ukuthi ngisehostela phakathi ngendlela okwenzeka ngakhona kuyajabulisa kakhulu. Kodwa-ke bathi bayinto eyodwa ngoba phela baphathiswa induna eyodwa, ihostela entsha nehostela endala. Indawo lena engalena indawo endala eyakhiwa ngamabhunu. Uma ngikhuluma iqiniso le ndawo yakhiwe ngaboma 1930 to 1935. Njengoba uyibona ngathi yinhle njena bazama ukuthi uhulumeni ayi-renovate ngo-2007. Ama-container ukuze angene ngo-2007 belethelwa abantu abasuka kuleya yakudala ka-1935 ngoba ifuna ukulungiswa. Ama-container lawa afakelwa laba abantu. Yaqalwa-ke ihostela yandawo engalena yalungiswa kusukela ngo-2007 kwazozoba 2010. Kodwa-ke nayo ayiphelile uma ngabe uthula uyibheka. Ingaphelile nje angazi ukuthi kwenza kanjani ekhampanini yayizenza kwashoda imali. Khona kodwa ngikunotisile kancane, angazi noma ngibabiza ukuthi obhoza yami noma ngithi onyawupe, ngibabonile lokhu beqhamuka belokhu bevela kancane beqhamuka bevela. Into engiyibuza yona ukuthi iyasetshenziswa yini lento le kuthiwa inyawupe la ngaphakathi emahostela? Ayikho isebenzisa abantwana ngoba emavikini njena amathathu kube nabantwana baye banokubezwa kwenye yamabhloko khona lapha lapha eKagiso hostel. Ngikhuluma nawe njena lolo daba lusemaphoyiseni. So abantwana bamele